أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, maqtovlar bolsun. Suyuktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Assalamu aleykum. Hurmatlı cemaat, bugünkü ulu bolgan cuma gününüzler mübarek bolsun. Bugünkü sizlerge ayta turgan hutbabız bol ilim tuğrasında. Allah subhanahu wa ta'ala bu ilim tuğrasında, ilim ehleri tuğrasında Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde bunday deyit. Estağdu billah. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ. Sadakallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala selerdin, jana selerdin arаңardağı iman keltirgenderdin, jana ilim eğlerinin, Allah subhanahu wa ta'ala kimge ilim bergen bolsa, oşol ilim eğlerinin darajasını kötöröt. Allah subhanahu wa ta'ala silerdin emne kılıp jatkanыңарды bilip turat, barынан Allah ta'ala habары var deydi. Allah subhanahu wa ta'ala özünün ayetinde uşuntip kayrıldı, ilimdöylerdin darajasını bul dünyede dağı, Allah subhanahu wa ta'ala bul dünyede dağı, ahirette dağı ilim eğlerinin darajasını jogoru kıladı. Andan dağı Fatır Suresinin 28. ayetinde bunday dep aytat. Estağdu billah. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ innallâhu azîzul gafur. Sadakallahul azim. Pendelerinin arasından Allah Taala'dan ilimdüler gana korkuşat deydi. Pendelerinin arasından Allah Taala'dan ilimdüler gana korkuşat. Allah subhanahu wa ta'ala ulu keçirimdүү zat deydi. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala bul jerde bul ayatта ilimdүүлөрдүн aytkanын sebebi bol Allah Taala'nı tereң bilip, Allah Taala'nın жалгыздыгını tereң bilgen bol ilimdүүлөр gana. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'ala'nın pendelerinin arasından ilimdүүлөр Allah Taala'dan korkuşat deydi. Sebebi Allah Taala'nı жалгыздыгını tereң bilgen adamlar. An Muaviye radıyallahu anhu ennehu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yuridillah bihi hayr yufaqihhu fid-din. Muaviye radıyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kimge Allah Taala жақшылықты қалаған болса, қайсы bir insanға Allah subhanahu wa ta'ala жақшылықты қалаған болса, анда ал адамды dinde faqih қылып қояды дейді. Faqih деген бұл шариаттың законыны, қайсы нәрсе арам, қайсы нәрсе харам, ошолордун барығын иликтеп түйүнө жеткен адамды, иликтеген адамды шарият жолуна bunu faqih dep koyuyor. Allah subhanahu wa ta'ala kimge жақшылык кылууну кааласа, анда ал адамды dinde faqih kılıp koyuyor deydi. İbn Mas'ud radıyallahu anhu, İbn Sa'id, anan İbn Mas'ud radıyallahu anhu Allah razı olsun bu kişilerden. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: la hasada illa fitnetayni. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Hasad degen köralbastıq hasad. Bu negisi көз қараш 200 misal mına hasad degen köralbastıq бұл dinde to'ra emas. Biroq iki nersede hasad qilsa bo'ladi. Iki nersede. Birincisi Allah subhanahu wa ta'ala kimge baylık bergen bolsa,
ошол адамга кимге байлык берген болсо, ал адам тапкан байлыгыны Аллах жолуна сарптайт. Аллах жолуна сарптайт, бечараларга, колунда жок кедейлерге, талап илимдерге муктаж болгон адамдарга ошол байлыгыны сарптайт. Ошол адамга суктанса болот дейт. Ошол адамга суктанса. Бирөөгө байлык берген, ал байлыгыны туура эмес жолго сарптаган адамга суктанууга мүмкүн эмес. Кандай адамга байлык берген болсо, ошол байлыгыны туура жолго сарптайт. Аллах жолуна садакасыны берет, зекетini берет. Ушундай адамга суктанса болот дейт. Bir adamga Allah subhanahu wa taala ilim bergen bolso, al ilimine amal kılıp, başka biröylörgө sabak bergen bolso, артынан şakir çıgarıp, köptөгөн şakirtlerdi çıgargan bolso, oşol adamga da suktанса bolot deydi. Oşol adamga. Sebebi oşo al adam Allah Taala'nın bergen ilimini amal kılıp şakir çıgarıp жатат. Ушундай адамга суктанса болот дейт. Ошол илимиге суктанса. Ошондуктан бирөөгө Аллах Таала байлык берген болсо, ал адам берген байлыгыны, жараткан берген байлыгыны башка жака, туура эмес жака сарптаган болсо, бул адамга суктануу дурус эмес. Ошондуктан Аллах жолуна сарптаган адамга, андан кийин илимине амал кылып, илим берген, илим жолунда жүргөн адамдарга суктанса болот дейт. Кала Лукман Хаким ли ибнихи, Лукман Хаким баласына айтты: "Я будайя, жалисул улама ва захимхум биррукбатайка, фа инна Аллаха субханаху ва таала юхьил кулуба бинурил хикмати кама юхьил арда бивабилис сама." Лукман Хаким өз баласына мындай деп айтты: "Ey балам, сен уламалар менен, алымдар менен отургун" dedi. Алымдар менен отургун. Алар менен сен тизеңди жакын кылып, тыгыз кылып отургун дейт, алымдар менен. Себеби Аллах субхану ва таала өлгөн жүрөктү даанышмандыктын нуру менен тирилтет дейт. Даанышмандыктын нуру менен тирилтет. Кандай эле Аллах субхану ва таала өлгөн жерди асман суусу менен тирилткендей, Аллах субхану ва таала өлгөн жүрөктү даанышмандыктын нуру менен тирилтет дейт. Ошондуктан азыркы учурда канчалаган алымдар көп. Кыргызстандан чыккан алымдарыбыз көп. Ошолорду барып зиярат кылайлы. Жанында отуруп сөздөрүн угайлы. Себеби Кыргызда макал барго, өзүңдөн чыккан нерсени, өзүңдөн чыккан кадрды колдой албайбыз да. Өзүбүздөн чыккан илимдүүлөрдү, өзүбүздөн чыккан алымдарды колдой албайбыз. Колдой албай, эми өнүгүп баштаган учурда артынан сүйлөп, артка тартабыз. Азыркы учурда илимдүүлөр көп, бирок ошолорду колдой билейли. Кала имам Шафии рахимахуллах, İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Allah razı olsun bu kişiden. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ayette: "Leyse ba'del faraidi afdalu min at-talabil ilmi, fehuve nurun yehdi bihil hair." İmam Şafii rahmetullahi aleyh ayette: "Farzdan keyin ele talabi ilimden, ilim talap kılıuçunu, ilim talap kılıudan jakşı nerse jok" deydi. Farzdan keyin ele ilimdi talap kılıudan ötken jakşı nerse jok deydi. Farzdan keyin. Allah Taala'nın buyruğundan keyin ele keyingi turgan dese, bul Allah Taala'nın bergen ilimini talap kılıudan ötken jakşı nerse jok deydi. Sebebi bul ilim nur bolat. Nur. Janagı başına problema düşüp bir tuңгуюкка takalıp kalgan uçurda oşol adamga tuğra joldu көрсөтө турган bul ilim болуп эсептелет. Ошондуктан İmam Şafii rahmetullahi aleyh aytты: "Farzdan keyin kele talab ilimden ötken uluu nerse jok" deydi.
Себеби бул Аллахтын жолу, бул талап илим талап кылуу жолу, бул Аллахтын илими, бул нур болот. Нур. Проблемага такалып калган адамды, тупикке такалып калган адамды туура жолго алып чыга турган ушул илим болуп эсептелет. وروي عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلاثة. سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري الله razı olsun bu kişilerden. Ular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytıp jatat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bul jer betindegi amaldan 3 amal var, andan жақсы ötken amal жоқ deydi. Bul jer betinde amalların en жақсысы bular 3-өө deydi. Birincisi talabil ilim. Vel cihad vel kasb. Birincisi ilim talap kıluu, ikincisi Allah yolunda cihad kıluu, üçüncüsü kesip. Bir kesiptin iyisi bolur. Bul üçöödөн ötken жақсы нерсе жоқ deydi. لأن طالب العلم حبيب الله. İlim talap kılıgan adam bul Allah'tın süyüktüğü pendesi bolup эсептелет. İlim talap kılgan adam Habibullah, Allah'tın süyüktüğü bolot. Vel gazi veliyullah. Ema Allah yolunda cihat kılgan adam bul Allah Taala'nın dostu. Vel kasibu, Allah yolunda cihat kılgan adam bul Allah'ın jakını bolup эсептелет. En jakın adamı. Vel talibil vel kasibu sadiqullah. Alemi bir kesiptin iyesi olur. Oşol kesip menen adal tamak kıluu, adal tamak menen үй bülösünü baguu, bul Allah Taala'nın dostu bolup эсептелет deydi. Oşonduktan bul dünyada jer betinde 3 amal var, 3 жақсы amal var, al 3-өө dedi. Birincisi ilim talap kıluu, ikincisi Allah yoluna cihad kıluu, üçüncüsü kesip kıluu. Yemi kesip kılgan uçurda dağı bir kesiptin iyesi bolgundu. Al kesipti dağı tuğra jol menen, bürödü aldabastан, bürözün közünü oybostан, taza iş kılıp, taza kesiptin iyesi bolup, taza akça tavuş gerek. وروي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين والفقيه واحد أشد من الشيطان من 1000 عابد وإن كل شيء عبادا وعباد الدين الفقيه. Abu Hurayra radıyallahu anhu, Allah razı olsun bu kişiden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah'tın kuluna dinde fihti tereң bilgenden жақсы нәрсе жоқ deydi. Allah'tın pendesine, Allah'tın kuluna. Bul dinde fiqh ilimini tereң bilgenden başka жақсы нәрсе жоқ deydi. Vel faqih vahidun ashaddu min ash-shaytan min 1000 abidin. Yani bir ele faqih, ilimdi tereң bilgen faqih adam, alım adam şeytanға düşmanlık kılуу жактан 1000 kulga karaganda katуураак deydi. Düşmanlığı. Sebebi 1000 ibadat namaz okugan adamga karaganda, ilimsizge karaganda bir ele alımdın faqih, ilimdi tereң bilgen adamdın bir özüle düşmanlığı 1000 namaz okugan adamga karaganda katуу deydi düşmanlığı. Düşman şeytanға ушундай katуу deydi. Bir ele alımdın düşmanlığı. Sebebi bir alımdı faqih adamdı ilimdi tereң bilgen adam düşman şeytanға ушунчалык düşman bolot deydi. Her bir nersenin tirey turgan nersesi var. Her bir nersenin tirey turgan nersesi var. Dindin tiregi bul faqih dep aytıladi. Dindin tiregi bul alım adamlar. Dindi tirep turgan adamlar
dinde. Azırda bekem dinde bekem karamap turgan adamlar bula alımlar dep aytılат. Oşonduktan azırkı учурда канчалаган алымдарыбыз бар. Канчалаган илимдүүлөрүбүз бар. Oşonduktan oşolordun артынан erçip, ergeşip, oşolordun duasını alıp, oşolorga janına barıp, köyrök nasihatlarını ugup, köyrök sözlerini ugайлы. Себеби жакшы адамдын кадырын жакын билбей жат билет. Басым айылдын кыскасын тарткан билбей ат билет дейт го. Кыргызда макалла. Жакшы адамдын кадырын жакын билбей жат билет. Өзүбүздөн чыккан адамдарды, илимдүүлөрдү өзүбүз колдой албайбыз. Башка адам билет. Басым айылдын кыскасын тарткан билбей ат билет дейт. Ошондуктан келиңиздер, азыркы учурда канчалаган алымдарыбыз бар, ошолорду колдоп, ошолорду колдон келишинче жардам кылып колдой билели. لأن العلم لا ينقص بالبذل والنفقة. İlim деген ушундай нерсе экен. İlim бирөөгө берүү менен эч качан азайбайт экен. İlim бирөөгө берүү менен эч качан азайбайт. Кайра илим көбөйөт дейт. Бирөөгө берүү менен эч качан азайып кетпейт. والمال ينقص بالبذل والنفقة. Эми дүньө, мал, мүлк бирөөгө берүү менен азаят. Бирөөгө берүү менен мал, дүньө бул азайып кетет. Бирок илим эч качан азайбайт дейт. Кайра илим көбөйөт. ولأن صاحب المال إذا مات انقطع ذكره. Эгерде бир дүньөнүн ээси ушундай колунда байлыгы бар, эгерде ошол байлыктын ээси бул дүйнөдөн өтө турган болсо, аны эскере турган адамдар, эскере турган нерсе токтойт дейт. Анын дүньөсү аны эч качан эстебейт. Бул дүйнөдөн өтө турган болсо, ал адамды эстебейт. وصاحب العلم إذا مات فذكره باق. Эгерде илимдүү бул дүйнөдөн өткөн болсо, аны эскере турган адам бар. Ким? Эгерде бирөө да артынан шакирт чыгарып кете турган болсо, аны эстей турган ким? Шакирти бар. Анын артынан дуа кыла турган шакирти калат. Дайым эстеп турган. Намазда эскерип дуа кылып тура турган. Allahumma gfir lana wa li abaina wa li asatidina. Ya Allah'ım, menin ata-enemnin günөөsүnü keçirgin, menin ustazlarımның günөөsүnü keçirgin dep артынан эстей турган шакирттери калат. Ошондуктан бирөө мал, дүньөнүн ээси боло турган болсо, бул дүйнөдөн өтсө, ал дүньөсү эч качан аны эстебейт. Эгерде илимдүү шакирт чыгарып бул дүйнөдөн өткөн болсо, аны ким эстейт? Артында калган эстей турган шакирти бар. Дуа кылып турат. وَلِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ مَيِّتٌ وَصَاحِبَ الْعِلْمِ لَا يَمُوتُ. Эми илим, мал, дүньөнүн ээси болгон адам бул дүйнөдөн өтөт. Бирок илимдүү бул дүйнөдөн өткөндө ал өлбөйт. Mal dünyanın iyisi bolgan adam, al adam ölöt. Bирок ilim iyisi al adam ölbeyt deydi. Sebebi ilim iyisi bolup артынан şakirt çıkara turgan bolsa, al şakirt dağı артынан şakirtleri çıkarat. Артынан şakirtleri çıkarat. Kançalagan alımdarımız öttü. Çuva Gacı, andan keyin Sadreddin damıla, andan keyin Molda Savur damıla, kançalagan alımlar öttü. Bирок bulardın atı eç kaçan öçpeydi. Bul adamlar eç kaçan ölbeydi. Biz ölsök dağı bizden keyinki urpaklarımız al adamlardı estep жүрөт. Al adamlar eç kaçan ölbeydi. Sebebi bul bizden Kırgızstanımızga kançalagan emgegi singen adamlar. Bul Kırgızstanımızga kançalagan adamlar oşolarının sebebinden namazga turgan adamlar. Alın iliminin sebebi menen. Bul adamlar eç kaçan ölbeydi deydi. Özü ölse dağı atı eç kaçan ölbeydi deydi. وَلِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ يُسْأَلُ عَنْ كُلِّ دِرْهَمٍ
min ayna iktasaba ve ayna anfaqa. Ve sahibul ilmi lehu bi kulli hadisin daraja fil cennet. Emi dünyanın iyisi bolgan adam kıyamatta her bir baylığı üçün suralat deydi. Kança baylığı bolgan bolsa, anın her bir baylığına kaysıl jaka jumşadın, kaysıl jaka korottun akçаңды dep her bir baylığından suralat deydi. İlim eğleri bolgan bolsa, ilim iyesinen her bir aytkan sözünü beyişte daraja bolat deydi. Her bir aytkan hadisine, her bir aytkan nersesini kıyamatta daraja bolat deydi. Qarаңыздар, бұл dünyada dünyanın iyisi bolgan adam her bir baylığına cevap bergen bolsa, her bir baylığına kaysıl jaka korottun, ne kıldın dep her bir baylığına cevap bergen bolsa, ilimdi adam her bir aytkan sözüne kıyamatda emne deydi, daraja bolat deydi. Beyişte Allah Taala daraja öğretken da. Oşonluktan kelingizler, oşol baldarыбызды, kızlarыбызды oşol ilim joluna, Allah Taala'nın жалгыздыгына, bul dünyada Allah Taala kaysıl nerse, badyk ele nerseni jaratkan, kaysıl nerse adal, kaysıl nerse haram, oşol nerseni iliktey turgan, tüyüne jete turgan baldardı tarbiyalaганга hareket kılaylı. Qala sallallahu aleyhi ve sellem men taallama baban minel ilmi liyuallimen nasa a'ta lehu sevaba 70 nabiyyan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: kim ilimden bir bab öğrengen bolsa, bir bab, bir bölük. Misala taharat ilimi bolabı, başka bir ilim bolabı, taharat, jol bolsa, bayağı zakat to'g'risida bil, kişine nerseni öğrengen bolsa, andan keyin oşol bilgen nersesini elderge öğretken bolsa, al adamga 70 paygambardın soğunu beret deydi. Qarаңыздар, Kur'an'dan egerde siz 10 süreni öğrendiniz, 10 süreni öğrendiniz. Je bolsa bir parаны jattadınız. Oşol nersege, jattagan nersеңizge amal kılıp biröөгө öğretken bolsa deydi. Biröөгө öğretken bolsa, al adamga 70 paygambardın soğunu beret deydi. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem men celese indel alimin ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمع منه كلمتين أو مشى معه خطوتين أعطاه الله تعالى جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: kim alımdın aldığında oturan bolsa, bir saat, je bolsa bir ele vakt, bir saat 15 minut ve biraz vakti oturgan bolsa, jol bolsa alar menen koşa tamaktangan bolsa, jol bolsa alardın sözünü ukkan bolsa, oşol ilimdünün. Jol bolsa alı menen birge baskan bolsa, Allah subhanahu wa taala al adamga 2 beyiş beret deydi. Bu al 2 beyiş bul dünyege 2 есе kelет deydi. Qarаңыздар, bul alımdın, ilimdünün darajasını. İlimdün menen biraz vakıtga oturup koyuyor. Alardın menen birge çoğu oturup tamaktanı, alardın sözünü uğu, alar menen çoğu birge basıp koyu. Bul adamga imne berip atat Allah Taala, 2 beyiş berip jatat, al 2 beyiş bul dünyege qaraganda 2 есе kelет deydi. Oşonduktan alımlarga barıp, bizden ilimsiz, ilimi yok, biz adamız, bizde köyrek suroo var. Oşol bilbegen nerselerde alımga barıp surap, oşolordun bileyle, alardın barıp kavar alıp duasını alayla. An Ali kerramallahu vechehu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ali razıyallahu anh, Allah razı olsun bu kişiden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Sa'altu Cebrail an ashabil ilm, men ilim eğleri tuğrasında Cebrail aleyhisselamdan suradım deydi. Faqala hum surucu ummetike fid dunya vel ahira. Cebrail aleyhisselamdan bul ilim eğleri kim dep soraganımda, al senin ümmetünden, ümmetünün çırakları, bul dünyada dağı, ahirette dağı.
Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы сенин үммөтүңө чырак боло турган, жарык боло турган адамдар деп айтты дейт. Бул жарык деген кандай? Бул жарык деген кайсыл нерсе адам? Кайсыл адам баласы бир туңгуюкка такалып калган учурда ал адамга туура жол көрсөтө турган адам. Туура жол көрсөтө турган адам. Жол болсо бир туңгуюкка такалып, колунан эч нерсе келбей калган учурда ал адамга жардам берип, туура жол көрсөтүп, жарык берген адамдар деп айтты да Жабирил алейхиссалам. Туба лимен арафахум вал вайлу лимен анкарахум ва абгадахум. Эми Жабирил алейхиссалам айтты, кимде ким эгерде алар жакшылык болсун, ал алымды танып, ага жакшылык кылган адамга аларга жакшылык болсун. Kimde kim egerde anı toğutboy, baş tartıp, anın артынан söz söylep adam söylegen adamlarga al adamga kargış bolsun dedi de. Oşonduktan kelingizler özünüzden çıkan alımlardan артынан söylebey, kanday bolsa dağı koldap jüreyli. Bir jaman söz aytkan bolsa, anın артынан söylep, anın артынан gıybat kılıudan tildi, özünüzün tilinizi saktaylı. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما برحمتك يا أرحم الراحمين.